Ole November tha alora le ta November tha khan US state shanga mi pali tihhlum an ni le a mi pakhat phei chu tihhlum don lama khongai nalan tir le te anom dona mi pali te hi chini tihhlum an ni a lethal injection le firing squad te in thitur ema shem tur chuan engpoi tak nge han khoi le thi an phu rengem ti te lo chikla an thi dona enge an soi hnuhnung berte enge an thi ma an ei tur hnuhnung berata nan thlan ti te kha kan thlir ho le dona ni Masabera, Florida State atangin Brian Frederick Jennings kumsang khat zakwa somsari pakwa me nisom pakhata kirle ila Brave County a Merritt Island hi khotang re tak mayan ni a heta hen kumsom ni mi leklani sipai ni bok Brian Frederick Jennings sa omve a amazan me nisomani a Jennings hi achantenen bara azu an ina hemizan hiana in nem le a bara chwa santo a kunat chungkwa te in kota adinga antuk ver zone avadingin ava enchina rumlian vaklo eng pakhat lek chit en ava mua khuma kumruk mi me chenau pang Rebecca kuna chalo mu ti a mu thamwang takina lo muwa enge mo chena ena akalle bar apan le a bar dang pani vela te an lut kwala anua ma a chian te nena an in hauna bara bokhana let le a achian James Coleman atha hialanga ya achan chu a roi lutuk to inan thlenga Jennings a in thlaka bara bokan let le ma se Jennings ro bara reilova zingdar level atuk me ni som pakhata Jennings hi kunis chung kwa te ina boka valet le a Robert le Patricia kunats te room danga an muhila thil thleng tur an shesilo a room engria ya tui takamu an fanu kumruk mi Rebecca hi rui em mai Jennings hian tukuvera tagin aron enreng ti reng an shelo heti lai hian le tui takin Rebecca hi mu a Jennings ron let le hian a en ringot to lo tukuver film khur takin ron hong theya alon luta Rebecca ka a hup fata a choya tukuver tagin a chwa puya Rebecca pom chuan a karlam panina tlana a phura mun fal lam apan puita Giver Street Canal Bull Merritt Island a vakalin ading ta a hela hi mun fal aw ma se tu manan sha theilo na turani heta hian thil rap thak chu a thleng ta ni Jennings hian pong swalin thil thalo tin reng ati a rap thak takina pong swal a chena tak zet Rebecca po ahliam na sa a Rebecca kumruk mi lektor hinat takani ala top mailo apong swal zo hian Rebecca hi akepa nia vuanin leya alu avotani kha aluru achia ina hliam na sa takzeta thuak te po mase ala thisilo aluru le thuak chele mase aladam shama alungter te chola phuve reng Jennings hian tuiluan kora ashwai le a Rebecca lu hituya chia petle tlata minute so vela chia tui hakina thi athotalo Rebecca kunas hi tui hak thochamin athitani Jennings hian arwang hituya lagina kalsan topa akalbo an ina alet le a zingdar nga vela lo ni to a sipaya chol chunga a omna anute ina aho a anute hi Catherine ani a Catherine hian soidan chuan hemituk hian aron kal paina samaya bang aron ngeng luta karui lutuk aron ti ni ina soi asamle korte chu ahu na sahle ti ina soibok hemituk hian Robert le Patricia te chuan an fanu Rebecca a omlo tian sheta an fanu room tuk veralo in hong tian mubok an buai nan chi ai na samai rang takin police an kawa hemini me ni som pakhat kumsang khat chakwa somsari pakwa hian zon ngal char ni in hemini vek hian Rebecca ruang chu tuiluan kora moni a autopsy a chuan a chunga thil thlang rap thak tak chuan shethei investigation kalpui wat ni in Mishang shangin Rebecca te in le a che vela mi pakhatan mu thuan soya abo hun lai om velan mu ani bok nen a melanda nan soipo hian Jennings anina a angle a Rebecca room tuk ver bula kenyak mu ani boka Jennings a pekhok size ang chia ani le bok arwangan mu atanga dar kar tam aliam ma in Jennings hi traffic rules alo bo chha to wangin
ti tura ne ya chu mi chu ti hlotlin lawa wagin Orange County a manani a case dang dei wanga manalo ni a hetia manani ta hituna an zon mek nen hian an soivel nen in angan ti ta hle a korvel po alola nom nen investigators ten chiang zokan en chuan Rebecca tukver dar thalanga fingerprint an mule boka expert pani ten an enfia zunga he gut nu hi Brian Jennings sakut nge ani tian sheta ati John Jennings hian ani lo thu soina sa ma se an handop tak tak chona soita Rebecca akit na pa atha thu soita nge a in puan na hi audio record vekani a kumsang khajaka somriat February tha Jennings trial hi nei chanani a first degree murder kidnapping burglary le thil dangte wangin thiam lo chantir ani a prosecution chuan death penalty pe ka du ta a in puan na audio ngai thak vekani a trial chan ma atan laya atan pui hne na te po apoi khoina hialo soina sa a February ni sari kumsang khachakwa somria ta thiam lo changin May ni sari kumsang khachakwa somria ta circuit judge Tom Weddle chuan thiturin atitani Jennings hian voitam appeal theluta October ni somni pasari kumsang khachakwa somriat pakwa a electric chair tihhlum tur ani mase amma cha ni somni paruka Florida Supreme Court chuan kaltlang pui ri lo aphal hlau athi ma cha nia anti danglam le riani chu tichuan Florida State Prison de draw omzelin kumsomli panga chuang te mewa oma Florida State History de draw omre berpolani ta hial appeal tam takin adile miawa mase atopa chuan a huna thleng ve don ta October ni som kumsang ni somni panga a Governor Ron DeSantis chuan death warrant sign ta a athi huna tan November ni som pathum kumsang ni somni panga an seta athi ma a hnuhnung beratan hian cheeseburger french fries le soda te thangin a eyani ani alo thlengta Florida State Prison in tihhlum na hmuna kumsom ruk paruk mi lo ni to Jennings hi mutira phwarani an chiu hlum don soidu hnuhnunga nei le nei lawan zota Jennings hi in tihhlum na hmuna thlena tang hian ameng manglawa amu po hi ameng lo shimshima a soidu an zo po hian miching chungin ai ti ina changani Rebecca nu le pate chu hiti hun lai hian an lo thi to a ana fanu that tu ti hlumani lai hi an mu man talawa Jennings po an chiwa tanga rei lo te a athi ve ta ni South Carolina State atangin Stephen Corey Bryant kumsang ni pali October thakhan kumsom ni pathum mi chi alani a Stephen Corey Bryant hi Kholian Vaklo Sumter County South Carolina a niriat chung rap thak takina che a he apoi khoina hian khopum mati thabar Bryant hian sangaman hinwa mati ema lui nai te a hun mangna sa a hemizan October niriat chan hian engwange moni chan lovin luya sangaman ve thau pakhat akap ringot atukhuma akapa amika kumsom nga parukmi Clinton Brown hina lema se adam chuak lawa damdoi ina a in khal thleng thei shama he thil thleng hi abul chan na chawalani atuk mai October ni kwa kumsang ni palia Brian thi achian le thopui nen an chuak le a ani hi kumsom thum parukmi Clifton Gainey ani a an in po ema sanga an mandun china ina thlengin an in len po a chungte ve tenen po in nela in po vek an ni a hemini an chhuadun lai hian beer leilok tum angin Brian thi akal son loka asilai ruk phorin a thian pa gaining hi alua kap vele ringot ani hi chu a thingal kongfal dewa achian pa ruang hi akal san ringota ni nu leka October ni som pakhata Brian thi kumsom rukpani mi Willard Tejen ina alut le a Willard hi asiat ngai po ni lo akongka kika akara chhia thu soin chuan lama siama lu alorem ti vele ama in ngeya chuan Willard hi akap le ta voi kwalai masi apoi khoi rap thak hi te hian ala toplo Willard akap hlum zo hi secretin amit atikang le a athi to nuwa po aza lo na atilang le he hinun ron na dik tak chuani a ina rok le a tlereu tele thil hludang te la a phone ron rita amitha zo chia Willard ta fanu Kimberly D aloni a state danga changa aron golani a amasa chu alalawa aron gol non le a
ti chuan Kimberly hian o a hriat ngai lo ri a hreta a tunge ani aron zota Kimberly hian wheeler ta fanu ani thu aron soya adota thil thleng a thil hriat hian a thawng khopang le apa ina o a hriat ngai lo chuan ruk ania ipa chu ibe thei lawang ati a aron in puang dar kar thum liam ta khan ka that to atia rap le ngei em mai hian anui hwa ada mak mai ani phone ada a Brian hirap thak lu tukin a chele amitha wheeler ta thisen hi rong ang mai mangin banga thuzia na na manga kar ni chungin mi pali I thei chuan min man ro ti aziaka akalma in amitha tak sabula hian bati da kwala in thoina po ang hiala engril ru tak puang mo ni hnialiam le a October ni som pathum kumsang ni pali ani Brian hian mi at hat le hemi truma amitha hi kumsom thum pangami Christopher Earl Burgers ani a Sumter County a Dora aton ani a in Milshat Satlia sa chu ani a Dora an in bevere nga an chuak duna Brian hian akare na phurta a kongre lion thlengtia Brian hian asilai phorin burger hi voi ni akap le ta alua le a oma arwang hi kora ada top darkar ni alatling lo deu sapel pakhat hian burger arwang hi mua thu dei tu telam abeta a hemi nu hian hemi ni vek hian Brian thi abial nu ina online manani a apoi khoi zong ni arin hautian ena an chuya asilai mi atha da chin ruk ni bokte an muta a witness lo omten athom no an soite alo nei tak bok nen October ni som pali kumsang ni pali a chuan Stephen Corey Brian hi amitha le athil rukte mi ina lu ruk wangte a Charles siam sagani a custodial lak ani nuwa po amizia alangai reng tharumala war reng kumsang ni panga October tha a trial anga lain Sumter Lee Regional Detention Center a om lain correctional officer a be vak maya officer hi atluka ache thei to lo nuwa po voi tam a nekani September ni kumsang ni pariata hearing chanani ta a defense te chuan death penalty mulo turin an beya Brian the background chalo tak ten soi chuaka an open lai tanga chungte nge tanga pong swale ti du da na sat takaton le anu zu in na sat lu tu ka wanga Brian ta taksa le thwaka ti boy na sat ziate an soya mase September ni som pakhat kumsang ni pariata chuan evidence le testimony zong an ngai thak nuwa jury chuan thildang hriat thiam na ti vela nol chiang lutuk Stephen Corey Brian thi turin atita adot kumsom parukle thako chung chu appeal sang asiama legal argument sang kenglutin thitura anti su turin an beya athi huntur po delay pha na sa ahma se nol zelani South Carolina Attorney General Christian Clark chuan athi hun November ni som pali kumchang ni som ni panga ti da sign ta October ni som thum pakhat kumchang ni som ni panga khan athi mani som pali la om khan Brian thi du than ti rani athi dan tur firing squad ka hlum athangani hi chiu hlum le electric chair ti aya athanani Brian hian ahun top lam ho hi amma ina manga chung te tlo tu po nei lem lawa ama tlo le be tu chu chang zewa prison staff te anron kalan biak le a spiritual advisor in aron biak chia hi midang a mole biak om chunan ni athi hun lo thleng don ta athi ma hian a eidu hnuhnung than ti rania athan chu spicy mixed seafood stir fry fried fish over rice egg roll stuffed shrimp candy bar panile German chocolate cake te anni athi ni lo thleng ta November ni som pali kumsang ni som ni panga jingani Brian hi darlia athau der to a in boala a spiritual counselor in ron klo tihhlum ani do na wangin ataksa le ril ru boy pal om thei tura sedative damdoi pe kani tlaidar nga le minute somli panga atan na sela tangin Brian hi roi chuani tihhlum na room pan puyani ta dar nga le minute som nga athi ta tur thutlenga phuarani ta a oma kap tu te target tur thil sen tarani alung zone chia tarani alua tuamani maina witness ami omte mi som te chu mel zewa alua pondum khum tirani ta thusoidu hnuhnung nei lovinangoi renga daruk le minute soma a in rin ma in soilok lawaka thutani
ka ani la hian amitha pathum chung te an lo oma an kut an lo in vuan ani 3.308 caliber mangin voi tam ka charchar ani a ataksa ti chet lu ini lovina chen na sa a thom te po chwa ve dewa thi ero chu secondary lo te a khala thingal nge yang coroner chuan daruk le minute som nia a thi thu apuang ta ni Florida State atangin Richard Berry Randolph kumsang khat zakwa somriat pakwa August ni som panga khan kumsom ni paruk mi le kalani a Richard Berry Randolph hian Handyway Convenience Store is palotka a poilian takalo khoya ama thakoliam ta vela khan he dora tho hian lutin na alaudila midang pahni po alaudil to ala lo tling lova he dora lut hi manager mini root mccollum hian ama a engemo theina alo moni ang experience nei mi alo ma se andora thokturin na lo lata a atir lam thare vak lo chu Richard po athok tha in anna a in pe ema manager root po in tifu a in tive Richard hian chungte nei lova chen na mun tura nei hek lo he a nazara hian in lian lo te alwa theive ta lo bok mase thil dang lam chhotan don Richard hian cocaine na khoi chana atir chona tina salo masi a cocaine ti wang hian in lua man pek tura nei theita lova a thona dor bula bul hlo pai na bula a khosatari ngota ama podik lo chho a na a thina chia a in vong to lova atlaya voikhat phei chu a thona munami nge thil aruta nge a heng zong zong awang hian manager root hian aban alo tulta tichuan August ni som panga kumsang khat chakwa somriat pariata thil thalawa thlengta Richard anun a cheto a khosak a har sa si hi a thona hlui Handyway store a zinga aluta a rokatuma silai le makenga he hi engemo thuta atangkai ta kenatia aluta poisa da na hona tum lai chuan manager root colamin alo mu hlau an inti boy janta an in hial phota Richard a silai ken chu lem ti root hi na sheta boka an in hial chu tharuma changin an in beya mi pa zok na ni boka Richard a hian a ne ezok le kuta thak na sa a rutilu te chu lele banga asotir vak maya in ven lo tum ve sham rut chu Richard hian a sweatshirt a shuin a rek le ta ni kha ni khwa shetalo rei vak lawa rut ni khoshelo hi aron har thuta aron auta heta hian a beile a chema bein chemlian vaklawin alule ngonga voitama vitle ta a chet to lo nuwa apong swal bok rutikar cha pila in a chuak ta a kar robok hetila hian Terry Dorothy le Deborah-ten Richard hi he dora thokhaute dan hak thren ti sar tha a aron chuak lai an mu a dor kongka akal tian mua an pathum hian an lo bia a doran khar chan an lo zot manager ru to omlo mi an lo ti boka Richard hian o omlo akara chhia a ka kara manga akar chu hei ka siam tha a ama ka wala mange ti na kal ta ni meiche pathum te hian tuk vera tagin doran en china security camera chu lo he vek tian mu a bol hlo pai na te po alet ling zong in lo oma cable te po bol hlo pai na in payan mu a door counter te chu lo nok noi mai tian mu a thila dikin an shelo chu police an kauta Richard te ro local bo to a police an ron thlenga root chu lo ladam renga alo thotok toka a room boka alule ngonga tang thisen chuak reng boka damdu in pan puini in koma ina oma niruk chung koma a om nuwa a thuak lam Richard Khan a soi sakna ati chiat sakna sat ema wangin athita hetia root thi ni nge tlailama hian Richard hi manani beta boka Jackson Villa dar khata manani police ten anlak nu hian a in puang ta a court hi sen kaya paina te ponzo ta asoya a chet dan te po chiang ta ken asoi kumsang khat chakwa somriat pakko a first degree murder armed robbery sexual assault le grand theft athiam lo chantirani a chet dan arap thak emawangin thiturati ani Richard hian kumsom thum ayatam de draw huna manga he kumsom thum panga chung hian voitama appeal nol zelani natna systematic liupa nei chawa a hrisel na hong na sa hle damdoi thiam te chuan he anatna wang hian indi hlumna damdoi pathum an thun thin
little injection a tihhlum ani chuan atan anna hle don bi kani midang ain anti a hewang hen tihhlum lawan be saka ma se kumsang ni somni panga November thla a Florida Supreme Court chuan hedam doilam thiam te thu hi nola thil thak danglam nan deadline ani to a atlai to ti in October ni somni pakhat kumsang ni somni panga a Governor Ron DeSantis chuan a dead warrant a saina a thini ta November ni somni kumsang ni somni panga tlai da ruk ti in a huntur asiam fel ngal bokani kumsang ni somni panga a Florida ati hlum som pasari na ani dona kum khata Florida state in mi anti hlum tambera lani athi hunalo thleng don athi ma a hnuhnung atan adu than chu cheeseburger fries sodali ice cream te anni athi mazana hengte hi e yani athi ni lo thleng ta a jingdar lia athawa a inbuala a spiritual advisor in a ronklo a nule pa te lo selian chung ko nei lo ni wangin chung te kol tu le tlo tu nei lova tlaidar nga le minute som nga a inti hlum na ruma shwaya ni a dar ruk pela ataksa dam doi lu chanta minute rukvel inti hlum nan hian hun manani a Richard hiat che a athoko ka amitero aching reng a mai te po maktakina ron ti che a atopa athole ko ka a mela dang ta a achetalo warden chuan vasoin ring takina kawa aron chang talawa dar rukle minute som thuma athi thu puan anitani amitha chungten Governor Ron DeSantis ne na lawm thuan soya Governor Ron da zara hiande draw omte ti hlum zung ani a mithi chungten ro rel nan mu zung du sak tu ani he Governor hi Richard hian athi ma khan soidu nei lova hnuhnung nei lovin athi tani Oklahoma State atangin Tremaine Wood hi kumsang hi pali khan thi tura ti lo ni a kumsang hi pani December ni somthum pakhat khan a unau panen farma thok Ronnie Whip kumsom pakomi suaman tumlai nan vitluma anvi hlumna hi Oklahoma City modela ani a mase heke sarorel dan hi fel hel le a Tremaine Wood an twala thapui a u Jaden Jake Wood hian ama vi zokani thu langsar taka soi chungin ama hi chu dam chunga tang turani lain Tremaine Wood zok hi turati ni a u Jake Wood dam chung tang turati ero tan ina kumsang hi som pakwa khan ama a inti hlumani kumsom ni chuang Tremaine Wood hi de drawa oma November ni som pathum kumsang ni som ni panga khan thi turati ni in hemini vek hian thil dang lam thleng jingdar soma Oklahoma Penitentiary ti hlum turani a Republican Governor Kevin Stitt chuan anti hlumma minute po tam om to lautia ashem na ti ne pa phalsaka dam chung tang turina ti tazok state le payroll board telam nor tuan na sa a he case fair lo tak hi enno na ni wangani a an mi tha chung tele khaza na an khoi ve thau thi ve lo pakhat Arnold po in ashem na ti nep saktur hian an be saka thil dang lam takani hetia ashem na ti nep sakani atangare lote a hian Tremaine Wood hi atan na sela ni khoshelova moni a ma se a stress le dehydration wang lo ni in anuwa tlailama chona zia veta ni he thil thleng hi thil dang lam takani a de ro om to chu appeal wak ma se shem na ti nep sak dam chung tang turati sak le hian wang khop maya Tremaine Wood phei hi chu an ti hlum ma minute rei lo te a shem na ti nep sak le ni a case dang dain ama Tremaine Wood tan po thi tura in ngai re ru to zong le thile lo tur ba rock velte kha stress na sat pha na chu ni ve renga ni khochela walo om mai po kha thil om takani ole tun tha December hian mi pathum an ti hlum le dona an case te ngai thale turin ni lo chang le don ya